Kanisa, asante watu waliotoka Eldoret. Karibu sana Wanakwanyi. Kanisa andalizi, familia ya marehemu aliyetuacha, viongozi wetu na wana mwakilishi wa mbunge, kwa heshima ya itifaki zote, tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Bamasika mulembe swa hesha na hukumulembe kumalilisi kwa mtu wote vile balikembeye kulu lisina wote wesa kama saba Wanakwanyi wa Mbete nechile kubole family nandi pole bangefa kwana bula mwana ko mukuli yaya kachata lakini kusibala kuli bakeni bakuka bakurangira bacha fwese kulukendo sakario lala lyongene bandu befwe nembele munafasi ya mheshimiwa Moses Sudi Otoa bakali basima kumulanga bale drips alumukhone karere mchango mungu muna kwesingi chilefu 30 lakini kubela family ino eshenya mchango tumekuja kusindikiza mheshimiwa Moses Sudi bandu befwe nyomo manyele omukhone ali mu family. Sitaki kufanya siasa mahala hapa kwa sababu ninaheshima sana na mimi ni mtoto wa mchungaji. Lakini balikamo ke kabulu mundu kelusoro kamasero walekala babami. Omwami ali mheshimiwa Sudi kambeleshe mchango kwewe kwe shilingi 15,000. Bandu bano mwakala pole cha mheshimiwa Sudi. Mufukila pole cha mheshimiwa Sudi. Abola alinosima kubela ni alumwami malali mu family. Jambo moja ambayo ambenituma niwaambie watu wetu, wacha tufanye siasa ya amani, tufanye siasa ya sera, tufanye siasa ya agenda, tufanye siasa ya ruwaza, siasa ya kupatia watu wetu matumaini. Yani bandu befwe kakala bakunyola bwangwe kusibala na mumusabira nyola bwe mwikuluko karyo mulino mwana wenywe bakhone nechile kubabolera ali khalomela kukokwa na ali nembola mukulumurusha mumpole pole mukamona chisala tako mune ruhusu shilingi 10,000 4,000 nakanishe mai nakanishe papu kubelezo mama mboga 6,000 nakanishe mai abe family nakiwa 10 likanisa nikiweko singi 2,000 alafu bayabirengani bako singi 1,000 ekometine kamadeni bako singi 1,000 bakaza babali pa kumsharata bakanishe singi 1,000 muri omunoko